less than 3 days. Just say mama akua Donkor ofiri mu ne endi 1 week kra. Ehun nsem abeye bebrebe te say ebi mu jubilate no, ebi di areho, ebi mu si enimi oku no. Se si ade Kevin Taylor aba a wobobo din a wo kire say sankofukuo ya wobobo omudin yo omo ne kun ye mama akua Donkor. Miti wo no eya me ya na me say onyame we de nka mane pare akua Donkor na nka MPP fo nku eye de Akpaloo na mfa so be nya na Akpaloo so Akpaloo ti political party o Ghana onye campaign da wo wuta Akpaloo campaign da o ti political party oni office wo uni office oya political party o ti political party o Ghana on fa manifesto mada Akpaloo kwasi ampanyi we MPP fo no di obachi e na sebio omuje omo na ya no wedi na ade na onyankopon kokroko we nku Akpaloo anto atwene a woku akua Donkor a owo mma akua Donkor a sebio oye nipa onyame nipa nim de opese oye ntra na sebio nke ye ho kwan se beka de opese oye a na ene no ja Akpaloo man nam ho kuni to twene jimijimi we na ma akua Donkor ntina asase we so ba de nyame pe enya ne pe because chema Wontumi kan o say omo no omko akua Donkor wi a number 6 and 7 ometuma peke into next one obewu Akpaloo ye nyina nim sem people fo abeku Akpaloo ye nim tama chema Wontumi kasa e wo radio station no o kan clear o si an omo befa ekwan bi so ama eye den 6 and 7 o mesesa no 6 and 7 dey akua Donkor ewu a one other 6 and 7 enya Akpaloo inti je se ade an de enim se enche bia Akpaloo so bewu Let's stop GH rumors. And any first time, I'm sure so subscribing. Eddie, I'm na for click on notification bell to say the bear. Any upload be about something I can make I also over share. I'm a for front so share now like and so Eddie, I'm na energy. Kevin Taylor or Becca signs on any racial person Accra. Waba, I will bo din chese or say MPP, the new patriotic party, or more. Ani ku eye mame akua Donkor atese wo bo chema Wontumi din na wo bo Dr. Baumi atese ni MPP fo na wo do mo ye twa pia wo kire se ye mame akua Donkor ewu no omunim hu ebi. My name some Lebene Ahiabo is also watching me tonight. Thank you very much, Lebene, for being here tonight. Lebene Ahiabo say Kevin mentioned my name. I have mentioned your name. Yes, see akua Donkor ewu asemono ahame na. The reason why I'm not having and say, then MPP ku akua Donkor no mo jai Akpaloo. Then MPP as a political party, etumi ku akua Donkor because omo pe number 8. Na omo jai Akpaloo ni nanam ho. Akua Donkor ho wonfa so be brecha Akpaloo. Akua Donkor ne ho wonfa so do so be brecha Akpaloo. Ite den na akua Donkor tumi MPP fo tumi ku akua Donkor. Esada efa kwan bi so eku akua Donkor na omujai Akpaloo ma Akpaloo ni nam ho na Akpaloo ni nam ho na akua Donkor egu se nyankopon se sen se den na onyame emasa de we si se akua Donkor maame a wawo owo mma se bio onko school da wotumi atutoma be pie ha na Akpaloo kwase we ni nam ho na akua Donkor egu na mo MPP fo mu kunipa enti Akpaloo onam so odwan we onam enti muntumi nkuni ntontwene na Akpaloo egu akua Donkor egu na Akpaloo kwase we ni nam Ghana fa so bia ni so since oti party ye hu ni manifesto da oti party ye hu ni party office da ye nte so ogina bebia e campaign da kwase we kronfo we ni nam Ghana anu koko isi am start akua Donkor egu ntimbe se be gidigidi na akua Donkor egu na Akpaloo ti ase se asase ne ba so be ye de ye wiase be ye de we wiase de na ye je wasase su se akua Donkor egu na Akpaloo ni nam Ghana Akpaloo ni nam ho na mo MPP fo kunipa mo hu otwen MPP fo kunipa eja aboa MPP fo omo kunipa omo ku akua Donkor eja aboa sa Akpaloo na Akpaloo enam we ni nam ho mo eja Akpaloo ene na ma asem ni nyina ye me ya akua Donkor wo no de ya wo mu no se Akpaloo ni nam ho na akua Donkor ewu me catch no me ntwa wontro me ti wo no eya me ya na me say onyame we de nka mane pare akua Donkor na nka MPP fo nku eye de Akpaloo na mfa so be nya na Akpaloo so Akpaloo ti political party o Ghana onye campaign da wo wuta Akpaloo campaign da o ti political party oni office wo uni office oya political party o ti political party o Ghana on fa manifesto mada Akpaloo kwasi ampanyi we MPP fo no di obachi na sebio
Omuje omona ya no wedi. Na de no Nyankopon kokroko wenku Akpaloo anto atwene a woku ekuadonko a owo ma. Ekuadonko a sebio oye nipa. Onyame nipa nim de opese oye ntira. Na sebio nke ye ho kwan se beka de opese oye a. Na ene no ja Akpaloo man nam ho. Kuni to twene jimi wei. Na me ekuadonko ntena asase we so. But the nyame pe enya ne pe because chema Wontumi kan or say omono omko ekuadonko wi a number 6 and 7 ometuma peke into next one obewu Akpaloo ye nyina nim sem people for abeku Akpaloo yenim time chema Wontumi kasa e wo radio station no o kan clear o say an omo befa ekwan bi so ema eye den 6 and 7 o mesesa no 6 and 7 dey see ekuadonko ewu a one that 6 and 7 enya Akpaloo inti je say ade ne dey enim se enche bi Akpaloo so bewu ene de me ne mu digidigidia ebi ka se bia me de bufuo ba me mfe bufuo no kona make akire no the probability say Akpaloo bewu nansen o meku Akpaloo so very very enche bia o meku Akpaloo because chairman Wontumi na betena radio so ka kire say oh ade ne de ekum ne de o meku eye presidential candidate bi na okasa ya no so o me change 6 and 7 na 6 and 7 107 ho Akpaloo bewu NPP fo beku ni say de omuku Jonkuma MPP fo beku Akpaloo eset de omuku JB Dankwa MPP fo beku Akpaloo se ne omuku eye de ekuadonko chairman Wontumi ne kan enye me you know metete so me say osubempa I'm telling you so baako na ya me wo 10 na say me wo prim na say me wo 1 million na ye and I'm telling you me say so osubempa kra wodi ma tinyi a ba bia ndisi fo kra da say 8 na say you know Memo mafiri wa ba 7 and 6. I'm telling you to show the strength and the and 6. Memo mafiri wa ba 7 and 6. I'm telling you. Memo mafiri wa ba 7 and 6. I'm telling you to show the strength and the power. Memo mafiri wa ba 7 and 6. I'm telling you to show the strength and the power. Omo ba beku Akpaloo because chairman Wontumi aka because omo dinga ka so meku eye den ekuadonko no meku no omo de omo ya de ewudi for party omo dinga kan se omo meku ekuadonko eno meku no esi omo 6 or 7 meaning say Akpaloo na ekọ omo meku Akpaloo na Akpaloo ji before na odin set time na wo change ballot paper dey mo na odin so omo dwuno omo meku enti enche 39 days ya kai MPP beku Akpaloo. All because of number 8 in Trau. Obeku obia. Omu wi omanga sebese kuba omia aka ho. MPP for we know them. They have done it before. They have done it to Jonkuma. And intina Jonkuma there Jonkuma we na po board am. Chairman Wontumi therefore ya na o se odi Jonkuma kodi a confirm na Jonkuma wuye. Ene de de ba omia medical staff ebebe save ne nkwa. Ena Jonkuma de mu jama ne wuye. Chairman Wontumi ya personal aid but na Wontumi radio ka kire say. Na o hobi no mo de a confirm the bre ono ne chairman no mu di ye. Ebe sinde ye wuni pod ya confirm ba ye ebe sinde hotel no CCTV camera amun chire a whole member of parliament and a minister died from food poisoning kwasia we ya and they say 6 and 7 obeku Akpaloo no ono ana asa beku ekuadonko kwasia fo na moso Ghana NPP a dangerous party omuku nipa JB Dankwa kromoku no MPP omoku JB Dankwa ende omotena meeting ase omosre ende Jonkuma ye boni dia no mubu ofu adan a omoku na to atwene Jonkuma nice man young man was several pathway omoku Jonkuma omde ne kosrem ko poison ku ne to twene ni nyina akoba Chairman Wontumi ginemu Chairman Wontumi ba ku ya ewuo bi aba MPP ma ogirem ende ya so wasabe gino 6 and 7 na ya Akpaloo oba be ku Akpaloo so aka ho obeku Akpaloo sa Akpaloo de wejimi utunufo a oba betena TV so akasa bebre wejimi no ho kan ade be kye no dadaka mu ombeku Akpaloo ni nyina ne so mo GM number 8 no keke no number 8 no just number 8 nti ombeku obi a ballot paper no so omo wi a ombeku obi foforo we mu ekuadonko ewu ni ya me ya too much say ekuadonko ewu na Akpaloo ni namo why the world is not fair. The world is not fair. Say ekuadonko ewu na Akpaloo ni nam ho. This world is not fair.
abusia na meka say any comment bi a wo no betimi eja e wo comment section ho e de amma me say Ghana ha die hey obi wu kwa o obi wu a obi na eku no Kevin Taylor say MPP for ana eku eyeye mame Akua Donkor because of position na ewo ballot paper so no omo pese omo gi eye NDC for 8 ni fi omo nsem nti na eye chema wontimi kotena ase ka se opa obesesa no obesesa omo 8 no ama na te omo ni so nti no MPP for enim ye mame Akua Donkor wo ne ho bi me de mani edi akire any update bi be fi ho asa babia me de baba beso mo na me ka mo se ye beto aba de sante hu behia se ye be ma ya sumdue na ye wo e wo Ghana no ehu ehia ye na ya boy ya sumdue no ehu ban me din e de na na Akua santoa makram